Yung panahon Kapaskuhan. Eneman mo kasi may pagmasusya ng Pasko ken mong December 25. Susunduta pa rin yung pamagmasusi kaniting Pasko. King parokya, King San Matias, ing penagkat kong aking pamigunam, anting metong ng balayaning Diyos, ginamit kitang mismong lagyo ng parokya, kalupa last year. Itang SMAP, San Matias Apostol Paris, kay ba't digtong itang Asko banta, lunto itang Pasko ketang P. Isma Pasko. Pero yung binya kong kabaldugan, sukat tang abiyabeng, o sukat tang magsayang abiyabe king Pasko. King makananong abiyabe, makapagsaya king Pasko. Karing pa magsimbambengi at simbang galingaldo, karing pa migunam, ginamit ko la rin kwento na rin kapatid ay MDC, ban kanita kumang inspirasyon aketang punto ng balang pamigunam. Yang mo muna naman intentional May patsyempo, ginakan kitang mega na pa Christmas party ni metong nga grupo, ausan ming collab, uling mix lang grupo rin ni mag-serve king parokya. Ita kasi metong nga familia, anyang mika simple presentation, ing pamilya merkado, yung Brother Harry, EMDC, nginiring asawat adwa ng anak, tinalakad laban, tumerak, footloose yung karelang presentation. Bisang talakad. Kasi pareho lang kay Lereng Bitis na. Uning dining kayabi kayong grupo, gugulisak la, apat nga ra. Uling apat lang kayong pamilya. Ding may asawa, pareho ng karelang anak. Ako naman, mo siguro apat. Apat dapat. At maragul kong ketula na naman maging KJ, Brother Harry. Tinalakad siya, ang ketang gulot ng yang pasway-sway mo, at least may kiyabe ya. At ikit kiyang mas mesayang grupo. At itay mumunang, ginamit ko ketang mumunang aldo ng Simambengi, hanggang na ketang mitok yan, kwento na naman ding EMDC, ring maging larawan ng pamigunang banlawin niyang ebanghelyo. Ang gaking Kapaskuhan, pero may pakupansin ketang mismong Pasko, magmisa kong alas 7 ng abak. May pahintagon metong karing mag-serve KBS. This time, aliwan na rin MDC ring ikit ko Noon ay metong nila namang mag-serve king parokya, pero karin yung KBS at yung peka anak. At ketang mismong Pasko, tingmasasyanin kayang 7th birthday. Iitan Christian Galang Ponce. Potang mag-serve mag-processional, makakwala pansin din ng sisimba. Kasi niyakalati, sabihan tamong siguro, lalto yung cute. At niyang ausan ke, makaplano, scripted, ininyawad kung lumapit siya, eitan ka na ako. Ban kanita, agkatan kay balayanin Diyos sa sisimba, bayang abayanan keng panalangin, kingal doning kayang pasalamat, king kalam ni tinggap na king kayang 7th birthday. At ay sipan king kitnan. Yak balo, naning pakibat na, pero niyang kutnang ken, naning kayang birthday wish, king kayang 7th birthday, ing pakibat ning anak, sana po magkapera kami. Pero niyang i-follow up kining kutang, anong gagawin mo sa pera? May bigla ko kasi pekibat na para po ma-repair yung bahay namin. Linaway kitang malalam ng kabaldugan, nining pakibat ning anak. Imagine, 7 banmang edad ay anak, bisayang mika pera, pero para saling piyalungan, imalan, sapatos, buri niyang ma-repair ing bali. Kini linaway tang, ning anak, pakibalak na, mo yung sariling tula, mo sariling kapakanan, nuning kapakanan ng pamilya. At kinita mo akit, nung ding anak ang mga lati, aparagul lang masalese, mikatago ng yang pituya papalang banwa, ahisip na, mo itang pansariling kapakanan, nunay pating kapakanan ng pamilya. At yung larawan ng 7 banmang susuyo king pisamban, ang yang salim pusaya as KBS, kung inisip na makanitayong pakibat na nyangkot nan kena nung birthday wish na at bisayang sana may kapera na pero nanong gawa na yung pera, sana ma-repair yung bali.
Karing kay ikititang maturity ng anak na pansariling tula, pansariling kapakanan ng isipan, nun ing kapakanan ng pamilya, ing kapakanan ng adiwa, mo sarili. Yama kanyan keng yapag ining punto king kaya katamong pamigunam, kanitimis ang kaya katang pagmasusyan, kaniting kapiyasan ding Santos Inocentes o Niños Inocentes. Magsayatang abi-abi king Pasko, nung aliwa pakibalak, karing kaya katang pamalak. Sabi kong, tutong makapanghinayang at makalungkot. Narining nakalayanak kitang panahon na mibait siyang Ginoo. Uli na ngunitang matsura ng kapagnasan at makasariling kapakanan, pekibalak ng Herodes, kabud-abalo ng Melin Langya, karing mga biyasa, inyawad ng papatyan na langan ding anak alalaki karing Bethlehem at karing makalapit na lugal, ding sablang anak alalaki atin ng adwang banwa, tuwa at pababa. Karakalayanak ay inosente. Awuli na mo ning makasariling kapagnasan ng Herodes, ting mga matela kitang panahon na ito. Nung waman, pekibalak yung kapakanan ng Yesus, anyang mi katawan niyang tao, at tinubod niya ng Diyos, ing anghel kapamilatan ng paninap, at makanyang mi payabot kang Jose, mibangon ka't idalaming anak ang po ni Imana, at munta kayo Ehipto, kumama ko ka rin hanggang sabian, uling papaninto ng Herodes, ing anak baning ipapati. Makanya yung meminto Jose, pekibalak yung kapakanan ng Maria, ting kay ating anak, amibait, at menulakan da papunta Ehipto. Mekad, naman mo, kitang kapakanan ng Yesus ing inisip at pekibalak ng Jose, o lalo na ning apong Ginoo. Noon baluta naman, mi katawa yung tao yung Ginoo, uling king kayang pamikatawang tao, bibiyabiyan ting tao, magyabe ka ring tao, at magdalayang kaligtasan. Akibalak na ning Diyos, ing kapakanan ding sabla, kaburyanang mi pagkalubing kaligtasan, king meto ketawan. Anya yung pamagdigtas ing Ginoo niyang bayang bayit, mo makasariling kapagnasan para muking kapakanan ng Yesus, kambiyan ng Maria, pati na Jose. Noon pisyag na ning Diyos, ing kaburyana, ing mipakayap na ning sabla, ing mipatawaran niya pamikasaling tao, at akamtan ing kaligtasan. At yating panganaka at panagkat na ning Ebanghelyo, kaya katamo, may kademo kaniting Pasko, noon ay kimbalang pinandit ning biye. Ting aliwang pakibalak, karing kaya katang pamalak. At yating grasyang adwantamo, naman may matsura o marok, nung isipan tamin kaya katamong pansariling kapakanan, pero sana etamo mo manatili kitang kalupa ng ugali ng Herodes, na sarili mo yung isipan at bali ng ating mga pahamak at midami, pati na inosenteng anak, uli mo itang isipan at pakibalak, itang pansariling kapakanan, pansariling kapagnasan. Noon isipan tamo naman at pakibalak, ding aliwa, nung makanalo lang may pakayap, karing kaya katamong pamalak. Nabengitin kung pigmi sa king Good Shepherd. Kapatid niya ning metong karing kanakong choir, karing king sapa, at mag-serve kay ni king parokya ng San Matias Apostol, Iglenda. Gaganakan ko niyang 23, ining kapatid na metong yung cancer patient, i-Imelda, Yaching Mel, dela de hospital. At kitang panahon na ito, kaya man apunta ng hospital, pero pesyaging kapanwalan, inyawad ng Glenda, ipangadiming kapatid na through distant healing by proxy. Bispiras ning Pasko niyang papangadiya Glenda para king kayang kapatid na masakit. Kitang aldong ito, yung doktor, migtapat niya, alana. Kaya nitatanggap panuloy kayang katawan, anya, linwaldan niya naman ICU, at delada niya mo king metong regular kwarto. At manaya namong oras. Pero di naban niya ining masakit. Kinabukasan kapaskuan, peki sabihan niya kanuning kayang asawa. Uling akakit niyang magkasakit. Kami gagana ka. Pati rening kapatid na, may napaboren, dening anak mo. At kay ba't na kanun ito, migpiyak yun. At migpainawa na.
Pasko pa mo, anyang Mateo at Singmel. Pasko dapat sanang pamilya makatipon niya at magsaya. Pero kitang panahon ito, gaman ngini, mikot ko siya po tanggat manapon, tula, pamagsaya, ming mangibabaw, no niya kalungkutan. Pero nga, kupin king pamilya na bing pagmisake, ing mangubye, ganakan tamo, ing malalam ng diwa, kabaldugan ng Pasko, may yapa ng Diyos, na tinubo ng bugtong ng anak, at keti sulit mi katawang tao, may ging tao, at may kiyabe king tao, uling kaburyan ng apong Gino, inga kayabe na katamo, pero emo keti sulit, kaburyana, akayabe na katamo, ang gana king kayang karinan, karin banwa. Inga doon tamo, nga kupin king pamilya, karin kamaganak at kakalaguran, na siyaning mangubya dinaning pamigkatago ng Diyos, karin banwa magsaya, karin banwa, subling me, baning kamtaning metong abiyang alananga, karin banwa, ing kabang kabayang me at akayabe, ni nga pong Gino. Nga karin banwa, emo December 25, aldoning kamatayan ng mangubya, nung iking balang pinandit, magpaskuya, uling karin banwa, magsayaya, kaya bene, kabang-kaba, ingapong Gino. At mekad, musangin, pero datang sa panahon, itamuman, mirasta banwa, uling karin banwa, mika kaganapan ng kapagnasanan ng Diyos, ing lubustang mi pakayap, at kaburyanang magitang masaya, nung abi-abi tamo. At karin balang pinandit, magpasko, uling kayabi yung apong Gino. Gaganakan king kwentong ini, uling inisip ko, ining masakit linaban niya. Para king sarili, para king kayang, para karing adwa ng anak, pati na kining kayang asawa. Mo inisip itang kayang pansariling kapakanan, nune, biryana ng lumaban, mignasang mipaldan at kumayap, para king sarili ni para king pamilya. Kimetong abanda, uling ena naman api bataning pamilyang akakit siyang magkasakit, ing masakit. Anyam masakit man king lub, manyaman aking lubdang dinawon deking apong Gino, at inyawad kaya, ing painawan ni, uling man mi paboren, dening kayang lakwan, papakamalan. Inisip at pekibalak, pating kapakanan, emoy kapakanan, mekad ning pamilya, nung kapakanan na mismo ning masakit, kitang kapanulan na malyari ang mipakayap, at atin niya pang tanggapan na grasya, ang ganaking kayang kamatayan. Makanyang tamong mayayagkat, kanitingal doning kapiestan ding Santos Inocentes, na sana king kikatang pamibiyebye, para titang isipan pakibalak, mo yung pansariling kapakanan, nun ay pating kapakanan daling aliwa. Ilako tamo sana itang panugaling Herodes, aulinaning kapagnasan para kitang pansariling kapakanan, napakibalak nating aliwang midame, pati na ring anak ay inosenti, uli na munitang makasariling kapagnasan, makasariling kapakanan. Nunay pa naman, kaya katang pamibiyebye, parati tamang magkapilit, isipan maning pansariling kapakanan, pero pakikwanan pamuring pakibalak, nung makanano lang may pakayip ding aniwa, karing kaya katamong pamalak. Makanya na sanang papagbanal ng Diyos, din kaya katamong miyaliwang pamalak king biye, lalo na't isipan tayo yung pamilya, nung makanano yung may pakayap, at maging ding aliwa, nung makananula namang milisyaking kapahamakan, at yiti yung kaya katamong pakibalak, nung makananong patiring aliwa may pakayap, karing kaya katamong miyaliwang pamalak. Migit lalo na ring anak, ang madalas maging biktima, midadami, miapektuan, mipahamak, potang kukuri itang ugaling Herodes, ay isipan mekad, ning pengari mismo, in pansariling kapakanan, o ring aliwang taong makapaligid ka ring anak.
Ting makalungkot nga ko pen, sayang naman, nung dago lareti, kalupa ng itan, kwento ko, 7 years old, anyang birthday na anyang Pasko, makanyang bigyan niya namang pamikatago ng balang anak, nung apargulya mong masalese, aturwanan, apakibalak na naman, pating kapakananing pamilya, o miyakad maging ding aliwa, at makanitatamong manyawad grasya, banting upayang paratitang isipan at pakibalak, pating kapakanan ding aliwa, karing kaya katamong pamalak. Makibatamo kayo ning panagkat na niting kapag masusyan at king grasya ng Diyos, makanyang tamong makibat, kaniting pabakal iyamano ning kaya katang pamigunam, ting aliwang pakibalak, karing kaya katang pamalak. Manahimik tamo kay makoy na pinandit. Mapaliharing atin tamong miyariwang pamalak. Nganing umeneng mapupos ing banwang 2022 at miyaliwa pang pamalak ing pandob ning bayong banwang 2023. Pailalam tamo yung nanumang pamalak tamo king mayap ng kaburyan ng Diyos at kawangis na ng Diyos para itang isipan tang kayang pisyag akapagdasanan niyang mumunang Pasko. Nung makananong tinubuning kayang bugtong anak, ban magdalang kaligtasan, uling kaburihan ng Diyos, ing mipakayap tamo, at itamo man ing buryanan tamong pati aliwa, mipakayap, at mipahamak, niya maragulabagi, nung pasyag tamo king biye, ting aliwang pakibalak, karing kaya katang pamalak.